Kahanyo trap Youth Council Ramrai Circle. Haka arpo artarik jamang arjarak posau. Apo ka jingalam working president usamla sandal siklengkoi. Kilale ye kandu eu deputy commissioner jangka West Kasils district. Halor ka jing paniang ka signboard aka sino morus yar daka company basnai ka surok highway bale cha Ramrai. Haka te ka signboard ka don ka jing tho bakate ka surok ka poy shadu LGBI airport Guwahati. Rekat kum ka jing shisha kate ka surok kampoy hadu Guwahati. Her ka poy tang hadu Mothir. Kumal pensngau ka HWC. Bagate ka signboard ka dalam baklai ka babun kinulit nawan haka bakil haban paino tang supo ya Mothir. Kabar na kaleng ka seng kalalap baka jing siang ketika surok kam na long kum kiwe ki surok national highway. Nama ka jing stang ban siang baru kidon katukan neki grill bakira ka surok deka company katulang kot palat. Haka baka seng kalalap ru bakidon ki bala klemno. Halor kete kimat baka seng kalap pensngau. Laitu banakliang udisi unsa shimkia banyak keren bakibor beri kemi. Ki nongilam cuk HWC Ramrai Circle muntaka sengi lawan ya kendu ya udisi po office jumi na kamta ki artli kiman ki bana kaleng jumi kum kasengi na yo bat ni lalam ki baning kong golong ba halor ka jing bakla ka company banbu e kasanbut hapo sinong morus air na kamta kate ki sura ka ba nadu nong stoin chadu sikersyai nong stoin Ramrai tu kersyai te kadon pat ka jing bakla na kaleng bakibu ya kate ka sanbut kala bakla nak benta ki pajba nong lek nong wan nak ne surong te ginangbut ba nomor kane sanbut ki tho ba kan poi shadu sha Guwahati te re yam benta kane surong kam pat poi shadu sha Guwahati te watang sha po kersai ro kimpat dep ne surong te re kane ka sanbut kala bakla karu kombu te bun ba ki pajba ki balik bawan ki bape kane ka sanbut te ki la bakla te ka benta ka ba arpat kalong ba ka jingwan ni kendu ka jungi benta nak leng jungi kum ka seng hida ka jing sengau khia halor ke jinglap habang ilet nyiwan nak neka surok na nong stoin chdu Ramrai ti kidon shibon ki benta nak benta kan neka surok national highway ba kalong ka bastang ka basiang ya kan neka surok tinglai kren benia mene hapo office halor biar di ber kan neka mat kan neka ling jung disi la yathu yangi ba kan neka jing siang ya neka surok kalong kum ka kibaladep mang katno ka ba idon kam ya kan neka surok ban siang ka jinggerban ka jing stang te wala ka taru bisi ula ong yangi ba ingin saya pendek biang bagi engineer apa PWD. Dan atas ka balai kajing ya keren kajing nak leng jung ka HPC kalong ba itu ki nar ki ba penyang banbu ki signboard haki sinong lane hasilen ter jung ka surok nadu na noston chadu Ramrai. Te kajing lap kajing kalong ba ki penyang ya kitu ki signboard kalong ba kajing ti hapo kendau imat tang siput lane siteng pur kamdon. Te gibun ba gini signboard ki la syuklon hamadan. Te nak leng jungi hukum ka HWC Ramrai Circle ni pha hidaka khubor ka basai ba sngubha haba fitre kono persang banle ka babha bat ye gini ki sangbut sngubha ban ti khamjuliu bakin khamne khamtam ha ki sangbut ki bapoi he ki snong le se phin khamle torti le se kan bu jing e ki pajba ki balai bawan tenak leng jungi kum ga HWC tingi don tang ta ka benta haba giwan ta ka singi ban ye kendu ya office jong DC jong ka West Kasihil district tang ta he kublai